1 April 2026 Numidang Waram Pung Taruk Minute Kuntra Mangat Pamatamda Kennedy Space Center Dagi Nasagi SLS rocket si launch Stormy. Masina Sahi Yankai Mukimatunda Mio Bissing the Tagi orbit Tamna Chatpa Ahan mission. Mission say Equina Artemis 2 mission Hina Kangni. Artemis mission Avisi, Equi Muibana Talibak the Chatuna, Mafumuda, Moon Besama Sem Nanaba, Honaga Riba mission money. Artemis mission Matangsida, among the video Musamza Krabani, Aduna Ying to be Yaurgadi, Maduhana Sweden Making View. Artemis 2 mission Sida, crew members Marie Yorumi, Commander Reed Weissman, Pilot Victor Glover, Mission Specialist Christina Kotsamadi, Mission Specialist Jeremy Hansen McCoy Marisini. Duga McCoy Tonga Chatkadori spacecraft Sina, Integrity Hina Ptolemy. Asumna SLS rocket Asigi Matang spacecraft launch Tauraduna, Paikat Pahuruklame. Within Nipan Makaimuk Paikalabatunda, rocket Asigi booster engine si, Satan Tokhiduga, spacecraft Artke orbit Asida, Tadoklame. Housing integrity si, SLS rocket Asigi, single engine oiba, Mataki Saruk Asika Kakang Samnaragalami. Asigi engine is integrity si, space ta, kilometer 70,000 Mukhena, Wang na Paikatan Bangamlami. Asumna Pung Ama Muksang na Paikalabmatunda, Artke orbit Tagi, Thagi orbitum na Param Dimikub Asida, cruising as an integrity Sigi, full system check Ama, Aroibo in a Torami. Masida system Asida, Yadaba Yorum Lagadi, mission as in Makas at Tarui Doribani. Makoina check to Bumtum da, integrity ki toilet asi, Maru in a number 1 to Formasi, Yaramde. Masiguma toilet asi, spacecraft Asida, Nauna upgrade in a Hubsin Bani, Tiny Apollo mission ki Khongchat di, Masip plastic bag to in a Tongaram Libani. Dura mission asida toilet asigi mahud masigi collapsible contingency urinal asina oina mahud silami masisu isham samna hairabda plastic bag kumbani adubu atopa system da issue amata laitabana April 2nd gi evening da integrity asi lunar orbit tamna chatpa huba yare haina confirm toki asumna integrity asi lunar orbit tamna paishinba horki makoina chatkadoriba lambi asi aikoina free return trajectory haina khangnai Masina Prithividagi Talibak Tamna Chatpagi, Quaitaki Khongchat Lambini. Maramdi Masida Art Amadi, Tha Anisigi gravity Sigi Mateng Lorga, spacecraft asi, gravity aduna Maru ina, Paihangani. Spacecraft asina Thagi orbit Yorkpuga, Thagi gravity asina, Koini Laiduna Puraklaga, Prithivigi orbit Lomda Amuk, Purakani. Masidagi Amuk, Prithivigi gravity asina, spacecraft Singsilaga, Artke orbit asitam namuk, Puraktuna Amuk Halakangani. Masigi journey asisu yamna sangba journey amani aduna cruising na tanja sida aikhoigi prithiviki photo kya namki masida uri basakam asi Artemis 2 mission da cruising na namkiba aikhoina lairiba prithivi asigi saktam ne aduga photo namba hairaga prithivi pumbugi saktam si punna amuktang da nambadi natte aikhoina masida uri basakam asi tonga tonga maset namlaga amukko na maset adu samjinnaraga oilakpa saktam ne Masigi Saktamasi, April 3rd Namkiba, Prithiviki Saktamni, Masibu, Hello World Haina Mingthunki. Sumna Makugi journey sisu, Lepalaitana Chalami. Artemis 2 mission da, Ataidagi Tongalibasi, Makuigi Chatkadoriba, distance asni. Makoina Artagi, 4 lakhs kilometer Muklapna, Thagi orbit asitamna Chalami. Masi Ekoi Muibagi history da, Muibana Quaitagi Lapna Chatpa distance ni. Masigi mission asida makoina thalibag asisu spacecraft asigi thongnawdagi mayek singna uba fangani asumna makoina thalibag yausilakpa matamda hana mukta thengnadriba unidentified craters ani thengnakhi mission asida makoibu mafum asi yongna purakliba spacecraft asigi maming laurga ahanba crater asi integrity haina mingthonki ani super crater asina thagi far side amadi near side ani gi tainifam da leiramba thengnakhibani masibuna Carol haina mingthonki Mengasina mission asigi commander Reed Weissman ginupi 2020 da laikidaba asigi maming laurga thonkibani asumna makoina sum pairaga lakpada near side amadi far side anigi tainifam asi yoruklame mafam asi asoba crater oriental basin haina khangnaba asina marker oiduna khangnai masida uriba asi Artemis 2 da namkiba thaleba ki far side amadi near side anigi tainifam jaga adugi saktamni aduga masida uriba asina Thalibaki South Pole da mafam Nasana Artemis mission da landing tongnaba sem sariba mafam madani mafam sidana ekoina mioi basingi laifam moon base ma sem nanaba plan tawriba mafam madu
असुमना थागी ऑर्बिट असिदगी अमुक पाइथोकलमदाय मिकुप असिदा मसिगी यामना फजबा पृथ्वीगी सक्तम असि अमुक मखोइना उबा फंखि मसिबु अर्थ सेट हाइना खंगनै मसि अखोइना मसिदा नुमित ताबा हाइना खंगनबा अदुगुम्बगी मोंगनि अदुगा मसिदना नुमितकी महुत्ता पृथ्वीना सिनमनि मसिगी मतम असिदा इंटीग्रिटी से नासागा बिनि निफुमुक कनेक्शन लॉस ओइनखि कम्युनिकेशन असि लेजर बेस कनेक्शन की मतेंगना तौबनि दुना पृथ्वी सिना नुमित ताबगुम ताखिदुना चंखिबसिदा कनेक्शन अदु मिनि निफुमुक तनखिबनि तांजा असिदा क्रू मेंबर्स मरी असि पृथ्वी की कनागसु पाउ फोंगदना मखोइ मरी खक्तमुक लेरमे मदुगी मतुंगदा मखोइना अपोलो आर्टराइस की सक्तम असि उबा फंखि मसिना नुमित थोरकपगुमना पृथ्वी सिना थोरकपगी सक्तमनि मसिदगी मखोइना कनेक्शन सु अमुक फंगनखि सक्तम असि अपोलो आर्टराइस कौरीबगी मरमसि सक्तम असि अहानबो ओइना 1968 ता अपोलो 8 की क्रू सिंगना नमखिबा सक्तमनि असुमना इंटीग्रिटी असि थागी ऑर्बिटगी तपना तपना लापथोरक्तुना पृथ्वी तमना हलकनबा थौरांग तौबा होरमे सुम लाकपन मखोइ अर्थ की ऑर्बिट असि यौसिलकलमे मफम सिदा चंगलकपसिसु चपचाबा एंगल दा चंगलकत्रगदी अमुक बाउंस तौकिदुना स्पेसक्राफ्ट असि पाइथोकलगा सरखिदौरिबनि नत्रगना युंगना पाइसिलकलगना स्पेसक्राफ्ट असि का हेना सागलकदौरिबनि असुमना मखोइना अर्थ की एटमॉस्फेयर सिदा यामना चेक्सिना चंगलक्तुना अर्थ की अहानबा अपर लेयर असि यौरकलमे मफम सिदा अर्थ की ग्रेविटी सिना कन्ना चिंगसिनबा हौरकपा मरमना कैप्सूल असि का हेना यांगना पाइसिलकलमे असुमना कैप्सूल असिगा अर्थ की एटमॉस्फेयर सिदा याउरिबा एयर मॉलिक्यूल सिंग असिगा थेंगसिनबदा कैप्सूल असि का हेना सागतबा हौरखि असुमना कैप्सूल असि मई चाकलगा यामना यांगबा स्पीड पाइसिलखि अदुगा तंजा असिदा कनेक्शन सु मुक तनखि असुमना मिनिट 3 मुक पाइरकलबा तुंगदा विंड रेजिस्टेंस ना कैप्सूल असि खरा तपथालखि दुगा खरासु इंधरखि तंजा असिदा कनेक्शन अमुक फंगनखि दुगा क्रू मेंबर्स मरिमक असोय अंगाम अमता याउदे हाइना पाउ पिरखि असुमना मखोइना तोंगलिबा कैप्सूल असि मखादगिसु उबा फंगलमे दुगा 5000 फीट यौरकपा मतमदा पैराशूट खंतोकलदुना तपना तपना पाइथरखि मदुगी मतुंग नुमिदांग वरम पुंग 5 मिनिट 3 चटपा मतमदा कैप्सूल असि पैसिफिक ओशन तारक्तुना पृथ्वी यौरखि असुमना नुमित 10 संगना चटखिबा मिशन असिदा मखोइना 11 लाख किलोमीटर हेना कवर तौखि असुमना रिकवरी बोट सिंगना कैप्सूल अदु तमना चतुना एस्ट्रोनॉट मरी अममम ओइना लौथोक्तुना रिकवरी ऑपरेशन की नमक हेलीकॉप्टर दा पुखलमी अदुगा मनाक्ता ngaituna leriba नेवी शिप अदु तमना पुरकलमी मदुदगी असोय अंगम याउब्र येंगनबा मेडिकल चेक तौफमदु तमना मुक पुरखि असुमना एस्ट्रोनॉट मरीमक असोय अंगम अमता याउदना आर्टेमिस 2 मिशन असि माय पाकना पांगथोकपा ngamखि मसिगी मतुंग 2027 दा आर्टेमिस 3 मिशन दना लैंडिंग तौगदोरिबा वेहिकल अदुदा ट्रांसफर तौदुना असोय अंगम याउद्रमा चेक तौगनि मदुगी मतुंग 2028 दा आर्टेमिस 4 मिशन दा चही यांखै की मतुंग दा अहानबो ओइना लूनर लैंडिंग से तौगनि हाइना नासा की ऑफिशियल रिपोर्ट की मतुंग फोंदोकली मसिदा करिगुम माय पाकलगदी थंगना सही असिदा आर्टेमिस 5 6 7 चिंगबा मिशन क्या मथंग मथंग थागतुना थालेबक्ता मियोइबगी लेफम मुनबेसमा सेमननबा प्लान तौरी मसिना करिगुम माय पाकलगदी मथंगदा मु मियोइबा इखोइना अतोप प्लानेट मार्स ता मुक चटपा ngamlakadoribani मदुगी मिशन सिंग अदुगिसु अनौबो अपडेट हेक लाकपगा सोइदना मरिक सुमना सेमजरके मियोइबा इखोइना थालेबक्ता कमदौना लेफम सेमगदोरिबनो हाइबसिगी मतंगदा वीडियो सेमनिंग लगदी कमेंट सोइदना मके हाइबिरमु